Iya, nyo kam rumput na nyo pak pelalorong kamu yang gerem gabe kan le. Ya bekam aja dia. Katu le. Ibam pelalorong dalam aja kepala orang teh no. Kaya ada buka aja ada Pelorong beno ini. Pelalorong ki ba. dan yang pula yang betul. Nyo pelalorong ana cara geplung. Pana cara nyo nyo kepala duka yang paling temion. Nyo mi pegar mo. Kaji gede pelorong. Iban cara pegar mo ana pakai bong plang. Hai. Iban cara le. Nyapa ya Gede kapung. gede pelorong nyo. Yo. Pelalorong. Kena aja le. Ba nak lebih amat ro. Mata pegar mo ana pakai bong plangnya talun dong. Iban cara le. Pak itu me, pak baca me oleh apa? Hah? Oh, kan tiba ano. Ba.